Donald Trump akomeje kunenga abayobozi b'ibihugu byo mu Burayi bitamuhaye ubufasha bukwiriye mu kugaba ibitero kuri Iran. Igihugu kigezweho n'Ubwongereza busanzwe buziho kuba umufatanyabikorwa ukomeye wa Amerika. Trump yavuze ko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer uko byagenda kose ataba mwiza nka Winston Churchill kuko yazuyaje mu kumufasha. Uyu Winston Churchill ni umwe mu bayobozi bamamaye cyane Ubwongereza bwagize. Yabaye Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu mu ntambara y'isi ya kabiri, yayoboye kuva mu mwaka w'1940 kugeza mu mwaka w'1945, yongera kuyobora mu myaka y'1950. Trump niyishimiye uburyo Ubwongereza butafashije byuzuye Amerika ndetse bugatekereza kabiri kuko yibirindiro byabwo ngibikoresha kugaba ibitero kuri Iran. Trump uzwiye kutarifana yakomeje agira ati, uyu ntabwo ari Winston Churchill turi gukorana. Uretse Ubwongereza na Espagne yanze guha Amerika uburenganzira ku birindiro byayo ngo bibe byakoreshwa mu gutera Iran. Ni bigaragaza ko abafatanyabikorwa ba Amerika batumva neza impamvu yo gutera iki gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati kuko babifata nko kutubahiriza icyo amategeko mpuzamahanga asaba. Starmer yavuze ko Ubwongereza butigeze bwijandika ku bitero bya Israel na Amerika kuri Iran kuko igisirikare cyabo kidapfa kujya mu bintu gutyo gusa, ahubwo ari ibintu biba bigomba gukorerwa igenamigambi. Ikindi, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza ntabwo yarashyigikiye ibyo guhindura ubutegetsi muri Iran. Kuwa 2 Werurwe muri uyu mwaka wa 2026 ibirindiro by'Ubwongereza muri Chypre byagabweho ibitero bikekwa ko byakozwe n'umutwe wa Hezbollah uhigiye Iran. Mu nama yagiranye na Chancellor w'Ubudage Friedrich Merz, Trump yagaragaje ko atigeze yishimira uburyo indege za Amerika z'intambara zitifashishije ibirindiro by'Ubwongereza bya Diego Garcia biherereye mu nyanja y'Ubuhinde byafatwaga nk'iby'ingenzi ku bitero Amerika iri kugaba. Ati, ntabwo nishimiye Ubwongereza, byadusabye iminsi 3-4 dushakisha aho twagusha indege zacu, byari kudufasha indege zacu zigwa hariya aho kumara amasaha menshi mu kirere. Twaratunguwe cyane. Aya ni amagambo ya Donald Trump. Mu myaka myinshi Ubwongereza bwafatanyije na Amerika mu bya gisirikare nko gufatanya mu butasi no guhuza ibikorwa bya gisirikare. Ubufatanye bwakomeye ku bwa Churchill, Margaret Thatcher na Tony Blair ku ruhande rw'Ubwongereza no ku bwa Franklin D. Roosevelt, Ronald Reagan na George W. Bush. Trump yabwiye The Sun ati, birababaje kubona uyu mubano utameze neza nk'uko wahoze. Trump yavuze ko yatunguwe no kubona Ubwongereza bushidikanya ku gufasha Amerika, ashimira Ubudage n'Ubufaransa bwabateye ingabo mu bitugu. Nitwa Abu, kora subscribe hano.